Pitso Mosimane lo se-aqeqesha eGibhithe utakhelela igama lelihle njengemqeqeshi lohamba embili ke kulelive. Mosimane usithe iSundowns yaphakamisa tindzebe leti-11 eminyakeni lesiphohlongo. Lirekhodi leSundowns leticoco teligi leti-10 ku-Premier Soccer League nekutsi nje lelicembu licedze isizini lengcile linetindzebe letintsatfu. Ngiko kanye ke lokwenta kutsi kulindzeleke lukhulu kulo. To be honest with you, pressure is always high. You know, when we win the treble, we are all asking ourselves why we did not win all of them. Because we've got what it takes to win all of them. Labanyenti ke banemibono ngekucashwa kwaMngqithi naMokoena njengebaqeqeshi baleli cembu. Kufakwa ke kwaSteve Kompela kubukwa njengesento lesingeke silethe imiphumela lemihle. We will try as much as we can to make sure that the team plays more or less the same as Coach Pitso. It would be a little bit too naive of us to forget of the things that worked in the past and try to immediately induce a lot of changes. Kule mphumelelo yayo yakamuva iSundowns yehlulekile kepha kuphakamisa sicoco se-MTN 8 kanti kutawubita kutsi tibambe ticine nayidlala neBloemfontein Celtic kulomqhudelwano ngelisonto.